mayam ko ramjari ang sige ano ba title Jesus yaudana asumba oide Jesus yaudana asumba oide ay marup sing nahak na isor gi longak na salam bayay nahak na Ten Commandment ngak na salam bayay nahak oida bangang nganglam da bayay nahak lamsat kamba tawram da bayay nahak sin saram da bayay Please, Pharisees, teachers of the law, makoy na Ten Commandment, isogi longak na sali. Adubo makoy asumba wayde, maramdi makoy na Jesus Christ reject tawi, makoy na Jesus Christ kang de. Ay marup saying, lo kudimak, logi asumba kudimak ado, Jesus Christ na, loy na mapungpahan gravani, cross na mahang na sibikiba iking kagiba aduna lok di magto loy na mapun pahan kre mahang iking ka kre miyoy bigi pap kudi magsi maki iking iduna loy na magsamto kre akoy gi lok kudi magmahak na loy na mapung pahan kre aduna ay koy na Jesus hazar ba matamda ay koy na mapung ba haibdo waygani asumba haibdo waygani ngasi mag Jesus Christ hazar biyo amasung Jesus Christ hazar matunggal longa nga sa piyo. Thank you.